April ni somni le pariat chol ni ani a bazar thlir tu te chibai ule USA chon Ukraine hena dollar tluk le ding on somruk pakhat hu zet tan puina pele don ti kan soito a US President Joe Biden an Ukraine hena tan puina pek na tur bila minga zia to nuwa Patriot Air Defense Missile System pek nan dollar tluk le ding on ruk danga pek bele don ni in US Defense Secretary Lloyd Austin chora soiboka US in Ukraine hena ral thonga pek tur hi enganga thale lawom nge ni I han thlir ho le thuak teang kumsang ni somni pani February tha a Russia in Ukraine run nuwa US in Ukraine hena tan puina pek to atum khata apek tamber tur hian thil chi sang sang keng tel hnem hle a soivek sen po ani lo zo kani tutum US 8 pekesa hian ama apek to nasam santi mai National Advanced Surface to Air Missile System sa mantur asilai mu berchu engemaza tatela chuba ka chon Ukraine in nei megral thuam thatna tur khol sang te po atela hengzinga hian high mobility artillery rocket system HIMARS te Switchblade le Puma drones te counter drone systems le lai pui te po atelani alongsar berero Patriot missile ani thung US ral thuam zinga mizo te po in country lar tak zinga mi Patriot hi phase array tracking radar to intercept on target ti nani a Patriot missile ti ringot po in an soi thina mun hlataka thilom ka theina ral thuam mun sang le niama man thei ve ruasu le nisa khodur le khotha po ala omna danglam lo man thei ve kani a tactical ballistic missile te cruise missile le indo thona changkang lo be le na tura duan ani a Massachusetts sa Raytheon Technologies Corp le Florida mun nei Lockheed Martin Missiles and Fire Control te siamani US le azol puiram sang ten Patriot missile hi an kola kumsang ni le pathum khan Iraq boina US sipai ten Patriot missile system hi an manga Kuwaita bunin surface to surface missile tamtak an kap thla a khata tangkhan he Patriot missile hi mizote point kan ria lar pha ati thei ome Patriot missile hi sanghazakwa somsari chawa an siam tan ni in thazok le changkang zo ka thuam that zela ni a Iraq dawnana US in man te khachu changkang to takani a kumsang ni le som pakwa khan Saudi Arabia point an oil company Aramco Venan Patriot hi alei saka hemi tumhian terminal high altitude area defense thatan tipo Saudi Arabia hian alei telani kumin January tha khan Raytheon le MBDA te thodun na pol komlok chuan nei to support and procurement agency nuaya Patriot missile siam na turin $5.6 billion Z contract an muwa hemi manghen Europe ram engemoza chuan Patriot missile hi tunma zong aya changkang zok GEM-T missile anti mai chu an dongdona hei European Sky Shield Initiative SE noya malak na ni a Russia le Ukraine in kara boina wanga har satnan to lo nana invenan Patriot missile hi an ramada an du vekani GEM-T missile chu Patriot missile kan ti tho khani in tunma Patriot missile nen chuan in changkan hlei takani a guidance enhanced missile GEM-T ti ania Patriot missile chu TVM anti track via missile call manga thuamani a he call an vuan nu hi chuan Patriot missile hi ka chuani to nu boroka thlolai po in leilama lo thunun tu chuan akal kong a thlak sak le thei hiala bom lo om tak keji somko zetari takeng tela kem som serial hla ka pha in boroka kem som ni pali zeta sanga thlok theya kem som serial hla target fu turin ka chuan hi tangin second ko che hun amamo a GEM-T hi ama ami aina ri zoya radar point all sam takin na mu thei to lova alo omin na changkang turu tak zet ani GEM-T ba ga hian pek 3 anti Patriot Advanced Capability Missile chi omle in hei tactical ballistic missile le cruise missile lo ka le nana thafashan ni in an soi soitongin Patriot missile hi Iraq indona kumsang ni le pathum khan manani a sanghajakwa somkwa pakhat khan Gulf War man alo ni to boka Iraq war nu hian ram sang in an du tak supawangin
asiam chuak tu Lockheed Martin le Raytheon te chuan contract lian pui an hmu pha tareng mai ani kumsang ni le pasaria US in do thlona F-15C a Patriot missile chu fit thei ani tak nuwa phei chuan thral akal le zual ani US sipaiten an mani man turan lo du vereng boka wangin Lockheed Martin chu sang ni le pasari tanga vo in thlengin Patriot missile siamin an man lel hi ani taringot maya missile segment enhancement anti chu vo tel la in hemi nu phei hi chuan hun la zo ka thei ba ka ballistic missile le cruise missile tuan rang tak tak tan po Patriot missile hi mangchia ani taringot maya tun a chon khothlang ram US nena in hnim hnai deuh to zong chuan Patriot missile hi an kol fur to ani Patriot Air Defense System a hian AN/MPQ-53 Phase Array Radar vo in hemi mang hian a omna tanga KM Zabiela ral thuam hlo om ron kal zavel chu alo mu theya US Air Defense System nei zinga changkang bera ngai ani to ani Patriot missile hi a thar chu dollar tluk le ding on khat man vel ani a Center for Strategic and International Studies soidanin a call a system chu dollar makta doi zaliman ni in a missile le battery chu dollar makta doi zaruk som ko manani tuna hian ram sang som pariatin an mang meka Raytheon chon kumsang ni le som panga tangkhan ral do na hmuna Patriot missile hian ballistic missile za somnga ai tamaka thlato ni in an soya Ukraine hian mang tangkai viawang MT chu zona om mekani achan chu Patriot system hi in do thlona le ballistic missile lo dang tura duana ni a Russia in Ukraine do nana amman na sattak kamikaze drone po akap thei don thowa mase drone pakhat dollar sang khat manvel ka thlak nana Patriot an man chuan haw tak lutuk don ani US in Ukraine general thoma pek le tur zinga langsar tak chu M1A2 Abrams tank ani a he tank chungchang hi in lo hrenwal to nge yang General Dynamics Land System Service te siam ni in US sipaiten indona an tank leklam berani a ton somruk le pariat zetarit ni in laipuidot 120 alien smooth bore na in hemi manghian silai mu chi sang kap chuak theya tlan reng chung po in dik tak takin na kap theyani he tank hian tu lai thiam na sang berber thermal imaging computerized fire control system le reactive armor te aman awangin a hlom hle a tank pakhat hi mi pali nan khal angaya antrian tank dang khal tele sipai mun puyami te na in biak po nan inter vehicle information system IVs votelani hi he tank thatbik na ani boka IVs manghian M1A2 Abrams tank rual te chu anin biak po thei veka wangin mel mate din hun riat konga te atul huna in pui konga te an chak bik hle mitam tak chuan M1A2 Abrams tank hi German Leopard 2 tank a in a thalo zok ti ma se IVs wang hian then kha chuan Abrams hi an du zok ani heti lai hian Russia le Ukraine chuan power siam chuan a mun le an oil mun puite anin bitum sak meka Ukraine ram energy minister German Galushenko chuan nimin khan Russia in Ukraine ram power siam chuan a mun te bitum ni in na soya Dini Propotrovsk Ivan Frankivsk le Lviv te power station man ruwa engemaza ti chiatani thu a soya Ukraine power pechuak tulian ber Ukraine go chuan an ram khothlang lama power line lian ber chu venthon thil thu an off ri ni in an puang bok Russia ram defense ministry chuan Ukraine ram power siam chuan a mun ba ka sipai mun poimo an ral thom da na mun tele rel kong poimo te chu an sipai ten an bei ni in an puang thunga hei hi April ni som hnia tanga Ukraine sipai ten Russia ram power siam chuan a mun le industry poimo te an bitum chan le na ni thu an soyani nimin zingkhan Ukraine chuan Russia ram Krasnodar Bielsk le Slaviansk oil refinery te drone mangin an beya thil ti chiat an nei nual ni in Reuters chuan an reporta Al Jazeera chuan Ukraine hian drone thlok la chi mangin Russia ram rilzo ka oil refinery te beiturin man la mek zel ni in an report bok khothlang lama an tho puiten Ukraine hi Russia oil refinery te beilo turin an hrila
chuti chung chuan Ukraine sipai te chuan an hmalak nan chawl du ri lo ani engpo ni se US in Ukraine hne na tran puina pe le tur chung changa thiam le thiam lovin ral thuam chung chang te kan han soi ve a ral thuam chung chang hi a thiam bik le kheril te soi chi deuh ani awangin kan han soi ve te hi kan chuang lem lo hle a angai nom tok lawang ti hrereng chungin tunlai thil thleng lang sar ani wangin in sit tak chungin kan han dar lang ve ani bazari lo thlir awangin kan lawm e